Дальность получается в районе 35 километров и покрывает площадь этими листовками. Proyektil khusus Rusia diluncurkan, posisi tentara Ukraina pun jadi bulan-bulanan. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 18 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, proyektil khusus menyerang posisi tentara Ukraina. Personel militer awak artileri MLRS Uragan dari kelompok Vostok membersihkan posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan peluru khusus di daerah pemukiman Velikaya, Novoselka. Proyektil ini adalah amunisi berpeluncur roket yang memuat gulungan selebaran. Masing-masing berisi seruan kepada tentara angkatan bersenjata Ukraina untuk meletakkan senjata dan menyerah secara sukarela demi menyelamatkan nyawa mereka. В настоящее время, да, заряжание происходит агитационными листовками, снаряды агитационными листовками заряжаются, да. Дальность получается в районе 35 километров и покрывает площадь этими листовками. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.